pozdrav, Ljiljana je ponovo sa vama. Danas vam pripremam pitu maslanicu. To je stara pita koja nas uvijek podsjeti na djetinjstvo. Potrebne su nam sljedeće namirnice: 1 kg brašna tip 400 meko, 2 kaščice soli, 7 dl vode hladne, malo ulja, 150 g putera, 150 g biljne mrse. Biljnu mrs i puter možete zamijeniti sa margarinom i kiselom pavlakom. Isto i sa tim namirnicama pita bude ekstra. Pisani recept imate ispod videa, kliknete na naziv videa ili na sivu strelicu i izaće vam pisani recept. Sad, kao što vidite, prvo ću da prosejem brašno, to obavezno radim. Dodajem so i izmiješam so i brašno. A zatim mesim testo sa hladnom vodom. Testo za pitu da bi se dobro razvuklo treba da bude onako tvrdo, zato ga prebacujem na radnu površinu i tu nastavljam sa mešanjem. Testo podijeliti u 3 jufke. Izmjesimo svaku koru za sebe, napravimo ovakvu obliku kruga. Razvučimo malo sa oklagijom i namažemo sa jedne i druge strane sa uljem. Formirane kore prekrijemo sa prijanjajućom folijom i ostavimo da se odmori minimum jedno pola sata. Ja umeđu vremena otopim biljnu mrs i puter na tihoj vatri, onako samo da se rastopi, da bude u tečnom stanju.
Tepsiju malo podmazati. Rednu uključiti na 250 stepeni da se zagreje. Sad razvlačim koru kao što vidite. Preklapam koru sa svih strana i ostavljam je sa strane. I posipam je sa rastopljenim puterom i biljnom mrsi. Sa drugom korom postupak ponavljam. U sredini kore stavljam onu koru koju sam prethodno premazala. Zatim razvijam i treći list. Za ovu pitu kore ne trebaju biti suviše tanke, zato ih neki rade i sa oklagijom. Rina se zagrijala na 250 stepeni, sad je smanjimo na 200 stepeni i pečemo pitu jedno 15 minuta, a onda smanjimo na 180 stepeni i pečemo još 15-20 minuta. Sad kad je pita gotova, premažemo je ponovo opet malo dozgo sa puterom i sa biljnom mrsi, poprskamo sa vodom, prekrijemo krpom i ostavimo malo se prohladi. Evo, dragi moji, za ovaj put toliko. Moja pita maslinica je gotova. Vidite kako se lepo različila, nego mi je vruća pa ne mogu da je držim. Za ovaj put toliko. Želim da vas pozdravim i da vam poželim sve najbolje. Ujedno da vam se zahvalim što pratite moj rad i što me podržavate. Prijatno, vidimo se.